Agisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maru ipa pau Sri Nongthombam Midday na lusingba anuba sarkarna rajya sidagi senja thumja muthatnaba thabak lokhatpa hokre Rajya sigi oina hauji phawbada COVID vaccine dose lakh 68,000 chupna 63 kaukre Manipur yauna awang numpoki rajya mangana Jal Shakti Mission mai pakna pangthokpagidamak Jal Shakti Mantralayna incentive grant pidagani amashung Kendra Sarkar ki कर्मचारी सिंगी DA अमदी पेंशनर सिंगी DR हौजिक लाइरिबा सिगी मथक्ता चाट अहुम हेनगथनबा केंद्र की मंत्रिमंडल ना वारेप लौखरे Sri Nongthombam Midday na lusingba anuba sarkarna rajya sidagi senja thumja muthatnaba thabak lokhatpa hokre Rajya sida Sri Nongthombam Midday na lusingba anuba sarkar ama lakraba matungda senja thumja gi hainabi muthatnaba gi pandamda tongan pa scheme singi oiba lupa koti 1,013 ronggi senpham office ki khutangda mari lenaba singda fangankre Zaliba senba sahi asigi aroiba saruk asida Rajya Sarkar ki Finance Department am hausagi file amadi sejang sing adugi mahutta hairiba senpham asi office ki khutangda kaithokibani Thawong asi anuba sarkar asina senja thumja leitana amadi ayet apan pidana mari lenaba singda senpham sing phanganabagi khongthang makada paikhatpani Rajya Sarkar na miyamgi thabak thawromda amakpa leitana transparency leina thabak paikhatkani haikibadu thabakta onthoknaba honarakpa thawongni Rajya sigi oina hauji phawbada COVID vaccine dose lakh 68,000 chupna 63 kaukre masigi manungda ahanba dose ki oina lakh 15,938 ani suba dose ki na lakh 13,938 sartet aduga precaution dose ki na 5,9 kaukre masigi oina ayupung 13 phawbada vaccine dose ahum kaukhi Manipur ngarang miyoi taruk nauna COVID-19 positive oiki positive oibagi sang sada ama dasmik amani Rajya ki hakchal bibhag na ngarang numidang wadam thokpa chero lamata hai haukiba pung kunmari da puna sample sangma kunthani toi test obada miyoi taruk nauna COVID-19 positive oiki hairiba matamasida COVID na naba miyoi mari naba phaki ba punba masing lakama lising kuntha mari jamapan kuntha manga sure Naba phabagi sang sada marputra nipan dasmik mari ohumni hauzik active case kuntha nipan reidi Lisingani kunmatoi kunithoi gi Jal Jeevan Mission gi thabak ningthina tawbagi tamak Manipur Arunachal Pradesh Meghalaya Sikkim Tripura amachung Himachal Pradesh da incentive grant pidagani har ghar jal gi makhada paikhatliba thabak singda English singani kunmari phawbada khungang gi yumtham khudingmakta thaknaba phaba ising pinanaba pandam thamli Kendra ki Jal Shakti Mantri Gajendra Singh Shekhawat na Rajya Singh asigi damak lupa koti 1,540 senpham kaithokre Thawrang asigi damak Manipur da lupa koti 100 Arunachal Pradesh da lupa koti 190 Meghalaya da lupa koti 100 Sikkim da lupa koti 63 Tripura da lupa koti 100 aduga Himachal Pradesh da na lupa koti 60 senpham piragani Awang nungpuk Rajya Singh maru oina singi lamdam singda Jal Jeevan Mission gi thabak khonglei tuna paikhatnabasu mantralay asina khangankre Nagaland da Kohima Municipal Council na ahanba oina urban local body gi digital gi saruk ama oina EKMC portal hodokre Urban Development and Municipal Affairs ki advisor Dr. N.K. na ngarang Kohima ki Smart City Office da portal asi hodokhibani Portal asiki maru oiba pandam di miyamna laloliti ki license sales permit temporary permit na chingba lauthok lausin gi thabak takana ba pinabani Pradhan Mantri Narendra Modi ki pariksha pe charcha ki manga suba thoramda saruk yanabagi damak Meghalaya ki Iskasi Hill jila ki JNB Mauflang khanbade yaude Kendra ki Shiksha Mantralayna JNV ki mahiroi sing asibu khankibani New Delhi ki Talkatora Stadium da hayang ayuk pung 12 da pangthokadawriba Pradhan Mantri Narendra Modi na leibak asigi mahiroi sing oja sing amasung mama mapa singa haktheng nana wari sanagadawriba asida Meghalaya ki JNB school asi saruk yaragani
ताबीरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दकिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लुचिंग मखादा ngarang phangkiba मंत्री मंडलना केंद्र सरकार की कर्मचारी सिंगी डीए अमदी पेंशनर सिंगी डीआर हौजिक लेरिबा सिगी मथक्ता चाद अहुम हेनगट हनबा वारेब लौखरे हौजिक लेरिबा डीए अमदी डीआर की सांग चाद कुंठा माटोय असिगी मथक्ता अहुम हापचिनदुना पुन्ना चाद कुंठा मरी ओइरगनी अमदी मसी सही असिगी जनवरी अमदगी सनरगनी कैथेल द पोचै की ममल हेंगलक्लिबा असिगी येंगलगा सरकारना डीए अमति डीआर असि हेंगट हन्नबा वारेब लौखिबनी मंत्रिमंडल की वारेब असिना लेबाग असिदा लेरिबा केंद्र सरकार की कर्मचारी लाख 94 अमदि पेंशनर लाख 59 रोमदा कानबा पीरगनी केंद्र की इन्फॉर्मेशन अमसंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालयना लेबाग असिगी ओइना फिल्म फेस्टिवल पांगथोकपा डॉक्यूमेंट्री अमदि शॉर्ट फिल्म सिंग पुथोकपगा लोइनाना फिल्म सिंग प्रिजर्व तौबगी थबक असि मंत्रालय असिगी मखादा लेबा पीएसयू नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ना तौरगनी हाइना लौथोखरे खोंगतांग असि ममांग सही की दिसंबर थादा केंद्र की मंत्रिमंडलना इन्फॉर्मेशन अमसंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की मखादा लेरिबा तोंगान पर मीडिया यूनिट सिंग फिल्म डिवीजन डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया अमसंग चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी इंडिया बो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ता पुनसिनबा लौखिबा वारेब अदुगी मखा सथरकपनी मंत्रालय ने हाई एनएफडीसी ने नौना पाइखटकदौरिबा थबकसिंग असि मपुंग फाना पाइखटपा ngamnaba ing 2016 फाउबगी ओइना केंद्रना लुपा कोटी 1,603 की सेनफम पीननबा वारेबसु लौख्रबनी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2019 लोकसभा न पास तौखरे बिल असि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 अमसुंग दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मखाता अमत ओइना थमनबगीदमक बिल असि पास तौखिबनी नौना पास तौखिबा बिल असिना दिल्ली मियामगी थबक थौरम अमदी सरकार की थबक संख्येना फगटहनबा ngamlagani मसी हानादी नॉर्थ साउथ अमसुंग ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाइना अहुम थोकना चलाइरमी मरक असिदा केंद्र की मंत्री अमसुंग दिल्ली की बीजेपी एमपी मीनाक्षी लेखीना हाई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2019 असिना मियामदा कानबा पीबगा लोइनाना कॉर्पोरेशन असिना थबक पाइखलकपदा हेना खुदोंग साहलगनी आकाशवाणी पाउमीगा उनबदा श्रीमती लेखिन हाई कॉर्पोरेशन असि अमखक्ता ओइरबनिना दिल्ली की मियामदा खुदोंग चाबसिंग पीबदा मतेंग ओइरगनी लोकसभा दंगसी क्लाइमेट चेंज की मतंगदा खनगनी द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2019 सु ngasi खनगनी राज्य सभा दंगसी लेबर अमसुंग एम्प्लॉयमेंट मंत्रीना मंत्रालय असिगी खननेनबगी पाउखुम पीगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी Our regional security haibasida BIMSTEC member leibak singna amata oina tengbang pinabagi tangai fadaba lei Sri Lanka na yumbu oiduna pangthokliba BIMSTEC ki mifamda ngarang Pradhan Mantri na wangang bata hai sel tunggilamda member leibak singna amata oina tengbang pinaba haibasi tangai fadaba amani mahangna hai member leibak singi marakta tengbang pinaba hotnabada Bay of Bengal asi maru oiba lambi ama oigadawribani ningsing payai Bharat Bangladesh Bhutan Nepal Sri Lanka Myanmar amasung Thailand gi apunba sangsan ama oiriba BIMSTEC asi 1993 ta lingkhat kibani IPL क्रिकेट की ngarang numidang Mumbai की DY Patel Stadium da sanakiba match ta Royal Challengers Bangalore na Kolkata Knight Riders pu run ahum da thoikre toinabagi paukum da Royal Challengers Bangalore na run 108 lawgadabada over 18 ga ball ani da wicket tare turaga run 108 thoi lokhi madugi mamang da hana batting tawkiba Kolkata Knight Riders na over 19 ga ball manga da wicket loina turaga run 109 lokhi Chennai Super Kings का लखनऊ सुपर जायंट्स का मुंबई की ब्राबोन स्टेडियम दंगसी नुमिदांग पुंग 8 मखाइले सानगनी अरुबदा मरुइबा पाउ अमुक हन्ना Chinong Thompam Biren Lucingba Anoba Sarkana Daija Sidagi Senza Tumza Mutatnaba Tabak Lokut Pahukre Raija Siki Oina Hosi Pawada COVID vaccine dose Lakuntare Lising Marputare Chupna Marputaruka Kre Manipur yauna awang numpoki Raija Mangana Jal Shakti Mission Mai Pakna Pangthokpagi damak Jal Shakti Mantralaya na incentive grant piragani amasung केंद्र सरकार की कर्मचारी सिंगी डीए अमदी पेंशनर सिंगी डीआर हौजिक लेरिबा सिगी मथक्ता चाद अहुम हेंगट हनबा केंद्र की मंत्रिमंडल ना वारेप लौखरे पाउलो जरे